je pinai tum pini ke golf class dam po arni ke so cingtang nai puraning mathama mana the arni ke so cingtang tum te aho copy itum admission kilang leke dita problem ekta ke sit avida ekta ke low percentage bang ke itum ta reason do isi pen ke mitha student na chok chedo likitali sela la ben ekta bang ke na ke thanam tum ta ve bang bardam sina government student pen private institute tum difference theo copy polo hola tum ke percentage me se isi inner ben ki thak the tum do antimai chepap le lo bang bardam put government student tum ke percentage ave pin copy polo hola tum da a phui si vet a keng kini vet itum sam tha thalo kalang lo atema itumang de parenthesis ba me itu ingtung ili tumta bor da meli tumke private institute dun eda pangwadam sina bang ke plan me pilo ada plan ke breakfast ben bread butter pinai cho anda ili tum rong so ke ki ke thor te answer ben me chupas to kalima lazi ili tumke parenthesis ba me sanji poke adar se school dun elo jo bang private student plote English ta warten ili tunke what is your name plote my name is Ruponsi rong pi ili tunata kalima lason ili tuhan ke teacher dum da lenglam me sinak tan than government school ang ke English lam yang than te English lam than ji ke lai le abc chot lo pi lo lasi low percentage job si alang ni teman alang teman ajoni ben sili tem percentage ke kom plote percentage ke kom than ta admission masab so alam ke nang matha pon nahi we stand only when we fall right though means we are here means we want to be educated not to improve our percentage Pini chiti ni phai keparni social welfare department atumpen difurong khilana long kedo district social welfare asai hemalong ingdeng kethom rashtriya poshan ma pamanpon alohiman pen social welfare in charge em ka cherong pipi msc dorsing ronghang lapen social welfare along achokomoratum chetongdon em ka cherong pipi lapen msc dorsing ronghang atumpen thengpia klimta epon Also, we have honorable guest, Assistant Inspector of School, Karbi Longri District, Sir Katharson Ikti. So I request Posantin to facilitate him with Karbi Pohu. So, right now our guest arrived is up to this. So. Yang sini mungkin cai nong sih he, apa pernah ke? Langkah. Jangan nama? Apa link biar klik pun. Apa lagi? Tahu ke lang nang dulu? Lang nang dulu. Koni. Dulu. Jangan dulu. Halo dulu. Nang auto nang jalan ya. Nama kita ni lagi tikrai. Taino ini. Taino. Nilip MSC constituency kapharlopon angkang koilamati samelangso jail ronghang arong maker Sunil ronghang supu sar kopai ronghang kesu kacholong ningkanisi plengtanglo se kachelanjia phan akhia da doanta chepa doi lablo non bangke se kachelanjia phan thedung ka siksak dokoglo lasi kanghon ka jinso pen aning ki metum pen kirab jia phan kachoning re kirab jia tum ning hang polute phone number 6002 04081 lapen 8822494057 lapen account number 9800
27528992. Lip kondensi parlo kalamati matepu kosom samilang so jalirong hang amikar arong idon kiso dolasi kiso bangso so kiso ardi ding piglo lasi non kachil lai phan na tum thang ta bidi de la panarwar five de la lasi non ala tum hem pu men si kachil ning ri dolasi lan tum phanon pinisena to so kiso kwani arji ding uluma Jerding uluti kini kanis sita cokrang rang po sonu kelasi so kisu gichi pami phane bidi jodelo kelasi Karbi Longri Abirta CM sar alali phansi nili hin pen kera pa chuningri kang tung la pusan hano la so phansi gichi langi phanta meni litum hakisung du koklo la si ko ano ni litum se gichi lang tami long ni hospital tami ten litum ponlo ni tum gichi padoy nang ason an tami chi padoy los tami la bang su mi de ason lo la si la so ke mi la so achithe chi pa jog ya phan ke enili nang litum phan ka chuningri Karbi Long CM sar phan la so also doctor long chi ponje phan nang rab dun tha nang rab vek tha pasan sinili hin pe nang litum phan kerap chu hang lo ano lang senta utana pa chak chi lang daw so talang thabat Tama.